Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Working President Jongka Kho Nyautrep National Awakening Movement uba Thomas Pasa Ulaong baka jingkran jong Menteri Sorkar u Timothy D. Shira u balaong badeban sya yaki weipat gijaj ban riru ban yeshim benta ha ka jinga thap vote ha ka election MDC ha Garo Hills Autonomous District Council kadai ka babu jingma bha namarba dakalong kumta ha rilum Garo kan ketalang ru ha ki District Council ha khasi ba Jaintia Hills. Uba pasa ulapan kenmau ba nakapor syakapor ka Kho Nyautrep National Awakening Movement ka dawaban penbet tamaino ya ka article 128 jong ka AD rule jong ka District Council ban khanglat ya ki weipat ki chai ban riu ba kin yo ban yeshim benta ban tap vote lani ban yakun ya ka election MDC hanrei ulong bahadu menta omshem ladon bashim khia satya yakani to nakaliang ka jongi hadin bagi yo i tu ka jingkran jongwei naki menteri jong Sorkar MD nanti na po rilom Garo hakaba wala ong ba dayban ailat di kibar jala bagi tabut apo Garo Hills Autonomous District Council election habang yo snyo kum ki jingkran ni sautu ba ki jingkran ba ma ho teng yo ngi shim ba ka teng ha Garo yang ngi shiri kam kata henry ngi do likely District Council ba se but nada kawai kaya bakra let's say kandan kajingma ba kiwiru kinyai baklalang but habade berde aman kumbang la jukren naru arja khatsau terter hakimi jogi polku party hiblayo ban show of council laki onglu ka congress kapor ka UDP ka NPP ngila net ban ra ya kamat ka kongsan ba hakaba ngila ong ba sobha penkelano ya ke idi rule ka wasis pa akupra tang ban pensyai ke ke rulo pai ba mte pi manu badan hok ban thabut manu badan hok ban ikun ya election MDC jadi kene ka idi rule jaga District Council ke idi rule ka basis pa akupra ka sub parawan subsection D ban basis pa akupra lai kene ke benta ka batai u itu puri wa dan hok ban thabut ban ikun ya ki council election apa majela kami but kini kelayak na doong 1951 but nakaliang na jongi hi habang i puli punya ya kini ka benta jo kini iliru ni songtu ba kini kalau ka bangsa nakatagadaw na do ki por usna ba na khatsaw ila lek ban punso detail ba ya ki CM ki party ki isi ki prepare but ila kerpan halor kinongrim bat kimat kujura ke bas kham ba ngide ban pengkelano ya kene ka ngide nomor riya chene garul ka dang plela hi ya kibar jela bakin tabut apa diskomse na takadang yung ba kum kinong thawai kadai ti ka jongi bat pen scam ya ka je lomba ukhulom bat pen scam ya ka je dakaan malak syong tiap District Council manlong kum kita kinong tawan lani kinong pengkalan ki anji beladon henry kamu songsi kalong ba man bangile kedi kamat let's say kaba kaban kata ya kiba pun patengi manuan omdan basim kia manu but hadir ketika MDC ajar atusan nila yo dak isi ba thamai ke isi ke badan jekamen but yang ada sebab isi lah kendo SCM nila yo ban ya puar katu ka de ban nakaliang ka jungi ban pensau thu ba yang kini ka jingdawa ka jungi but nila kerpa di lembaga city ka mangi ay April tratarik ada usan but ia ka juk ko bentahi ni kerpa ba ia ngin penklan ngin ada ya ka jet berde jongi lembaga ki an ki bakrai bat ngila kerpa ki ban soba ban penkelan mar dor ya kani ka benta bat nakaliang ka jongi nakaliang ka katku ko jisau thu ka jongi kamdon ka jing e ban penkelai kani kamdon ka jing e bangin tho bai do khlom ba shai bud bana baki bala ban thabu da pok District Council election ki dei ban dei tang ka jai bud ni tu kamdon jing mana kamdon jing khang bat ngila ban le ta kiwi ki party ki bangila da perpat Iskap jar yo
kimnut maki kuat penmentoi politik suai tadi. Hanin mentang naru bulan April lah panggil ayah kami kerja kerja ke VPP. Rangka kerja jingkerman Malaysia mentah kenti ketika jing terang jing angnut jongi ke urut. Rengi solusi pada menong ba hadung mentaru nimyo ke bosio. Tentang kalau pawit yang ni panggil silek harus kaju si kaju ke bentah banyak keren. Dan dari hadung mentah nak kalian jongi nimyo jing tiap maka ini bukan diskon suka kalian. Nata kadau ni penpawe ka jing benyo. Kam tambe hadin ni itu jing keren nak kalian menteri kesokan MDR kira porong kan. Kerana ka bentah yang ni bagi tindik bendera. Bah, hot yang ini bah kucing kerpat bajongi sasisir. Bah, ga isi coba tu cakap cakap bensin kia macam kerpang yang dia bentah. Ladang ni kuat bah penumpulan ka jing mensau hakipor ke benangwan. Bah, ni kemilin tiru bah kan longru ka jing pendep kamklo yang dia bentah. Bah, ni kermen pada bah lamba kajing simkia jauh lagi isi. Nila pada sisi bagi perskem yang kajing dia macam ni dah belum kemudian dah lain perskem. Mimla mimpi berplan. Betul balas nong di jongi ki syak penduk bo dah High Court nomor ba la kler bertawan ni kita balas nong di jongi. Ni rakyat yang sekarang sunat dok menu. Ni kler ni yok tiap. Mimla bertawan penduk bo kita balas nong di jongi lembagaan. Nak takadau kawan untuk umsah. Nak harap kami ke bentah ini, bah nimdai ban yotia. Harap kami ke bentah, juga ini dulu bersiswa orang. Nimdai ban am, aduk nawan utau nembak. Nak kadang-kadang ni keren, bah kandang kerja sautu kau macam mana bayar kami ke bentah. But kidan ruki isu kiba ni alik teng ban ayah pun sekarang. Nanti yang ya kajing bat jubor. Kamrang basnong jong kipai bener baru hang dia apa revolt state tiba bodli snong kilo ki style rang basnong kisah ni ki dolar ki ice certificate ki abi thi chaka tinggal on bakat kum ngira pentil cakap sekolah bakat kum ka act to be ma melim artan niyo act akan syaiba ba ubala manlong rang basnong hapo uput usam jong kai ma melim udai bandai bet nak ajak beri kasih. Sebab ya kena kebentar ila ai sa isi juga tu sekolah. Tak cik kemit nanti. Ba lesi kendang ke jing sekian hari kena kebentar. Ni tengok cik ngang bat nginyo iru kata jing sekian dia tak progress. Ba nak lihat ke isi kan sim. Di kini kimat kiba kam kerpang bakin dai kimat permentoi ya ka parti ke jongi lalu ya non musim relasi kini kimat kita kimat mat permentoi ya ka cek mendui barakoi mat ni kimi inti ya ka ga bakiwe kimot man le kada ki isi kan ya bat ya ka ga ba kiwe ki politics kada ki isi kanung le politics bat lada kalong lada kam ka syam min persiang biang sasisir ban kendung ya isi dari isi jong ka KCDC bagi dia ya kini ki update na kalian jong kasen ko jomi